megalayapost.news. Habai jungkran hakajung yalang yalap election ke NPP na kabentau Dr. DRL Nonglan kabala long menta kasngi hakasnong maulungkong riboy umas nyaw balang dhar ula ong bau itenat ya kajung long lerit u Dr. DRL Nonglan na marwala udan hakakerdan kabahe ne ubriu bala biang pura kajung nang jingstat bat jing shempang Henry ulong ubriu balerit yaladi bat kabalong kabadon kam ya kipat ba bakin ai kajung kershan bat ban penjob dan buram ya u hakane ke election MP sitang samoy na Shillong parliamentary scene lengba kajung kran jong u hakate kajung yalap election umas nyaw balang dhar ula keran ru halor ki kambabha ya kabala le da ka sorkar kabala yalam da ke NPP ha kabaklala banwanra isibun ki kampenroy ha kajela bat kabala long ka jingmentoy na kabenta ki pajba ha kelang ki snong githa hapo kajela susu ula ong badai hapo ka jingelam ke NPP ya ka sorkar kabala penlong ba kajela kan yo sibun ki sorok hamanna ki dong githan bat kabala pensuk ha kalek kawan ki pajba ki kam ki babha ki balale da ka sorkar kabala yalam da ke NPP kala penlong ya ki babun ki para MLA na ki weipat ki parti ban penya no yala di sya ke NPP kata kanuksa kadai yaw Dr. Celestine Lengdo MLA Umsning bat uba Charles Marngar MLA Mahoti kibadai ki MLA Congress na riboy bakin penyaso no yala di sya ke NPP ong umas nyaw balang dhar namar kata ngakerpat ikipaj ba hakidong kithan bapher hariboy bahakani ka kinti ba mentang bakin ai ka jingkershan ka bapura bat bakin penjob don burom yaw Dr. DRL Nonglan ubadai ukertong ke NPP hakani ke election MP sitang samoy iba Charles Marngar Ibadero local religion free, and this is the beauty of democracy. How arga apulai kini rak baki esok makasi, manta apa kita musyuhan. Tekani kadai tanggo kadau. Nak berta kejing baju pai ba, ngim jo le rai ne piken kad bakern bedo. Dai nem le. Pidon bok pia kumini rong ba. Ngai kublero ye kandidat berom jongi Dr. DRL Nonglan. Iru romba ibala biang kerta ibala biang kedam. La lo batong kamniar banyo kumni romba speed kejing ibala debon teligi digeri. Handrei ke uniqueness kejong ipat dang hek kadam dang hek kerta idang merit. Kata kadai ko penuli kum ke parti NPP. Ngai kublero Pak Sosen Stockton Minister Berom Jongi bidang lang ihan lepor. Ima daman baik damari badai IMLA jong kumroy hasendak jopi para trais jong mapi seni. Ngai kublero ia Dr. Bom ngi khot be Dr. Bom ngi khot hekerten jongi. Nama sejak tiap ini orang Dr. Celestine don beito. Mari yang Dr. Bom yung tu beli sulai jauh. This man is dangerous. Nama arba pi isin bukan pa assembly kaki binut assembly berakoi. Mantap pengiran bom kita nak kejuk nanti. Menunjuk berkelmar ini matangir kita bantu assembly. And that is the beauty of your leaders from the Riboy district as well. Ngai kublai kam tamit dan besam lembrom dungi ba biens mudang sukan pedeng boromai baro kublai sibor hagertang jong gasno komjo ekador barsong baro kawai bal ai ni jaka bin penong yang meeting hakabe dei bat ke parti ke jongi ai kublai ro yegi MDC jongi yedon gurulong ba baro hadin huni nama ngajer kerteng kalapan simi ke por Handi ba sampling baro itu lu di badai exam lay. Baro ki badai ng tay party naga state level, naga district level, naga constituency ng kamuhati. Ter baro ay kubrelo. Handi ka jing kubrelo pakarapang yapi kilong kumay kilong pa. Kirurong ba kentay bat sandang samla bat samhon. Namar habang apo meningala menuju kerben namar. Hakini kipor ka arba di sibili pelong meeting ndai basuk banyo kadang bro. Ndai basuk. Tadai na kata kadaw meeting kadai arstan na awandang sibili kwa wan lor ni swa. Namaru am le do bujo kop hai ngai silong kam sania. Tengah wandang sibili kwa kan tot siput di kuno kal air do kanong lai ngani. Tengah lak iwei no kebe meni hajan fam kai. Ngasenge ngale kumbatit kwai. Tengah kelilor ni kata.
And the beauty is that the good news yung kumni. Ang kumno kan election sini. Ang tip na baba nga masa ni takiyakan mo to no like yun. Hang ta ngayon kipan bang suyo aboro man sini. Takado di pa iba kan ni por stensi ndrek basuk. Nalor ka por ni por. Kapor ni school kapor sumbi handai kani ni kani sincerity kedopi. Kaji kuat yung mantip yung kandir beron-beron yung. Kaji kuat yung berkesan hugi yung. Naman Allah bagi lagsan ng mesin berkesan da ada kan orang amlik meeting ba. Kata is by experience. By experience galong. Handai kani kadega kanuk sama bahai ke parti pipin kemening ikung binong song nama ba. Kaji wanjang picturing meeting. Kapani sisa nalor kataro kadai lamdai pengabaklatang tok arah natin di sinong makikirya. Na ito yung mali. Namani jong mapilikan ni kiriya si Kim Jo-yok pelong meeting MP election na lelero. Marbonsing ni pelong hayaw, bonsing long sinong bahag station tan sonidan sipay. Handay wa malero ba siya laki, ula abo kranganik nang ba ini berentang arah jar bodo. Kim Day sukan misi gani ka opportunity. Very good ma, kublay sibon. Kani ka bahaba. Namar ba nagimle kumi teng-teng bapli yelong sa yo yelong sa jingay tang gabay kundi kimyo kanyawan. Hanay ka respond gabi tanak kani kani siya kadak jong kajingjok ko jong ni. Tagaday siya gabi ito ay malay yung surap ko ko din siya ko ito re. Na bro plati bigay kambag sorkar bakalaga. Tagam ong sorkar wala na kong ang ayarok yung malay yung basta. Udah job usong sistem arsenal usong sa kongres nagaling ng galing persya yung nagpin pareng ng nagaling ng opposition. Ubru po yung injingay baro arngot badi doktor mom badi baksals. Ngasong to ako ko por bigirong sa party baro sa kan kumpi so kumyo baro. Matino di kata. Hanray ngasong kuman. Nga ong iki ha bakumni piray ng LDP. Dari paiba adong pi kidom kumupis ngo. Namahadin dong jing match yung sigat pi kami kekendrong kenalang ni hanga social media. Handai tanggawai kejuba ngoyok ni ngirong ba baro arno. Kiong kumne mas ngobha dari ngilong emeli klem lak banyarap ngidai kidong tay popi paiba. MegalayaPost.news